Ebusia, Dr. UN is in the news again. Now this time around, obi ebisa say, ade we no kre ana say wasaba oba bedadae. Ana afin there is banter between Sofu Kumchacha and NanaRomeo. Enti no asem no aye butu butu. Let's talk GH rumors. And any first time I pop into my video, I'm sure say over subscribe area mama na wa click on notification bell no so say the any upload be about sabetimi aka na meka wo say obehye ama fofra behye na wa like eso e de amame na Dr. UN ani di ankasa e de kwame fodwo yenim say years back somewhere 2020 oba be present award ema Ghana top artists any professors any enyasem ketwa from sarkodie Belamundi D Black ahimfu nyina ebi mu di award ni bia later chese omuhwehwe emu no na e onu ane frakadam bia obeye ya wode ebu form ani so ene omo abi mu feeding bottle na omo abi mu spoons na omo abi mu chese ene obeye ne hu bi ankasa ne na ye da sorry ye no oni na media ne so a all trendy pa yie na ne tintini ne tietie mu nyina ne se ose oyare wonya kidney problem as si ade baby oda no enko yie kra yentie na num asem no embra Adolfo, we are senior Dr. UN fans. Ne, mom, my name na mote mama. I are for no more nipa. Yare a commercial there match it. And watch me. Doctor for a canum there, Miss Mint ya. It's he, to myself, Ubibia, our video, say, where memoir. Captain Smart, and no near crew. Media General, not media. Celebrity side, and I'm turning on movies, Shatawale, sarkodie, medical. The guys are more fraternity. I'm down. So I want to know. Bills, no reports. Accra. Seven, more. 7 Muslim. I mean to be in your holiday. Back to life. Yeah, Jimmy 2 and D4. The chibi and the producer. Here more delay. And I'm on ground. Oh, yeah. Dr. UN. Yare abebone kakra. Na doctor say okono kokoye surgery. Na surgery ni nso na when you say kidney surgery so de enye asem ketwa. Ba kofo entumi nye. E papa hiamo yesika kakra ba ko surgery okoko Noche hospital na bills ne labs a oye no enya sem ketwa de si ani da so asapa nti menya enkwa se de na me ye fit na me ho den no e wi adwuna mo ayden ni se timen kan ba bon ba be so se mo na mani da so sikasem ayedi amame hospital seminar I can't walk and say, what do you need to have me out? Get me film easy. Summer, we are never more. In the condition in your cry, because of Sissy, can you want to mean that hospital? Ocean and 9 crown now, the 9 a crow, iron 9 because of diabetes in Muslim. Just say, want to mean and to cry your shit. Now, just said you know, say, it's a budget. I'm 400,000 dollars. Open up a panel, and why a gym papa, Sebica Fred, the dear moon culture. Oh, video being Trimunco, young brave pay a year one. What's the idea in it's through my world, the piano, why not slow? But I don't know on your man, yeah. I swear I did so. I didn't know the money, yeah. But some young it's through my world. And Anna, what's one of the ocean? The wool city one be a tracer and who am fan. Now so and penny for baby say
de wo waka ne pen no ohu sonsono no ne yema hyena no wosuro say sonsono nso kra to me da ne wo sesi agana fo no bebre ne okopem media ne so in as much as eye bi mu mobo no ebi mu nso o kire say asay one of the tricks ni bia because we din ka be da agana fo pen iti ebia na we say another trick ene ebi mu nsem a omo ka ene user we ni din e de Queen's love same. Is this not another trick? Once bitten, twice shy. Why? Na just only na some can say ebia na Dr. You and the adwene e ba be di agoro. Na ade a waye bi da de enye nwanwa se obetimi asaye biem. Na another user ni din Eddie Beatrice oben same. I wonder if people will believe him. Na just say ono or say the musa beji papa we ye di biemu de eto gyemoa but as a wo hwe de wo a wo siti wona I'm not sure say yare de na yare no obodi ni yare bi nso a sisi a ekoso ewo nkofa brabom a it take a lot of lives it menye sure so betimi asore prekope e de yadwene abedi agro na asem fofre wo ho ne say sofu Kumchacha ne buofu yie bufo ni nyina ne tintini ne tietie ma ne say eye Bishop Salifo Amoako ne ba a ride accident claiming the lives of two girls were East Legon ne baye no eye sofu Kumchacha be confirm say ampa eye no kore na woni abusua no relationship bi na interview na eja ono so de nano ekotu mu bie na eye NanaRomeo ene NanaRomeo edify eye submission yes of Kumchacha ebe kan no ho ana o send message no e de ama Bishop Salifo Amoako abusua say so Kumchacha na nu asem na o kan na say enhye da entwa yi yintie NanaRomeo emra sre Bishop ye papa Salifo Amoako abusua say ommo modiana omone Kumchacha nkasa na onjai say I say or kasa on behalf of the family because nsem no insisi so nti wanhwe ya na Kumchacha akokasa chia sembi ama akoma asem no emu akoye demo because manya kwanya tie no one or two platforms I say oba te said the oba kasa ama abusua no trying to be the spokesman for the man in question semato oni na abusua no nti Kumchacha ebesre se abusua no so tie mi a omone Kumchacha nkasa so onya kwan kotena radio so a onja asem no can because said the outcome no mehu ni say on kani I adesredi a NanaRomeo e de beto abusua nanim no na em say anya sofu Kumchacha de but wa mekasa na eye maame akuado nko free mu ya ana NanaRomeo ya sa bae no ba be kase oh eye ensawom hospital na yedi nkai de eye maame akuado nko koye no na intensive care unit no omuni bi eno enam so ene maame no etimi hwere ne nkwana na o chechim se maame ne wo yare bi ene nioma bebre na o kan asase ya na sofu Kumchacha aba no se wo me pewo na ode ho aba ene wo gina maame na sem na eye NanaRomeo ekokan ne so ene watutu bi e de amane na nkasa me wa ha because of abrantie bia ye friend Romeo a wo ye adwuma ewo Accra FM sa abrantie enene me son suja we eye first aid ena me de ma na edenti na me kasa na nsinya ya papa Archbishop elect Salifo Amoako ne ba accident si ye ana me call interview ade ye bisa me enwo asem na me say media de me tie ye no it is alleged me te say yes ne ba ne kwaji safoa ewo obi nchen ana odi kotu ka no enye bishop ni pialo ne me ana men kasanso ma Bishop Salifo but na ye me so yesi ya na madwen chele ana ja me so me koya ye bisa me na me so me kan me de me say it is alleged ana brantia yes ye friend Romeo aba UTV ana obeka nsem tan chele me ana ye ne nani abre pa nani bra abri nyina ne say osofu Kumchacha me asem na me kokan say yes no sa asem ni nti no me kura na che say me si asem ne mo
ana brantie hen nani ati sebe apotro ana obetena UTV ana okeka nkwasiasem bia a okeka ye kama hwese enna ne nani nansen ya maami akuadonko a wofirim ya mabusia hyeden obi a waye video a enam social media ne so nyina e trend aya branti a ye frani Wuremio odin obi a waye video a e trend wo ba bia asem ben na Wuremio eke Wuremio say ye maami akuadonko ono teye tieni yo wase wonu Wuremio no de wote say ye maami akuadonko na oyale na kuma ana onrase no edene ko ensanwom hospital won de ne dun sanwom hospital no na hospital na won ensanwom no na won ni ade a ye frɛ no ICU na won ni bi ana ma won rase maami akuadonko edene ba Rich Hospital ena obewuye Romeo o de no te wanfa wansa me ti bi no a me koka ye no udumi baye ebegina UTV TV kese so ekekensem hunu ena wo de chele me wo de ne de wo se wo te me so me de na me koka sa me te ne de wo bebo ma senuyam koto de ne bodwe koto ne bodwe aboa bi adi abe opuro nko akodi bia ono ya abo abone once issue ba na obia kire no dwen that is osofu Kumchacha me de me be kire ma dwen a Wuremu yo wo se ye ntobo omo me ye nsimi abo maami akuadonko wu a wawu no fa na Wuremu yo unya se bad information no a unya se information na what dey trending e wo social media say yes maame no ya akoma yade na aku no na akoma ye ne ya ene yade ni du ensanwom hospital ene wo ni ICU ene nam so ama maame na wu Romeo we ya doctor doctor for papa no enwu ade eku maame no we ya busuani won say we as one ya na mo pese mo gina wo bi kon so da mo di gidin na mo di je mo kwase apopra na mo di je mo kwase apoprality no na mo di je da we no eyatufuo bo na me de ama with the Madianti Abediamo to Fuobo because of Prophet Uche nti and I'm decided we am to Fuobo. Sub Bishop Selifu Asamo Baye. Na me coach na madrin, who cobo my senior. My dear Kiadon Coremio. We ye busu yeni. When we are the Kuno. Doctor Becker. Abusia beef no eno no ene esofu Kumchacha de ene waye NanaRomeo ene left right center ene wakeka bi e de akere na nkasa na chese ye hwe eye Dr. UN so asem na ye bestre se me de to me de I think say yare de obi antimi nsore prekopen fa yare media go but anyhow bia o pleading nko ade it means oyare nti ye hu ne mmobo na se help bia wo bia no obetimi e de aboa na wafiri wakomam e de aboa no because enche ye bia ana eye young guy bi ewu ya ono so ye Ghana baby oye ne ho oba bi okowu ya because of the same kidney failure na anti ye best say wo help bia obetimi reach out na wo de amano me de mani e de nsem na chi any update bi afi ho ba me de baba beso mo any comment bia won so obetimi eja e comment section ho e de amam me din e de na na akwa sanso a makram